nase amangana yechi kanisa mwancho murigire asensemo yechi semi nigobono ababotani kubomono abaiboli bagwata abana babo ase eskuru ya Ekirbo Comprehensive Omobera iyo kutoka ase sub county ya Kenyenya ebunge ya Bomachoge burabu county ya Kisii bono banyarire kwemurungania kubwatekana na asare nene yabirige kwenekirwa ase eskuru yo samatuka make aetire nigoba kwemurungania mugasolero magiga nande nyumba y'oburaro y'abanyoroka b'eskuru yo kuya obutuko obugukira rero nekero bono chimatres na boga marangeti anyara kuya nekero abaiboli banyare kwemurungania buna obuteneneri bw'eskuru yo mbaranyara kutwara obwasioku na kubairera narali abiriga kwenekirwa ase eskuru yo ase amatuko amake aitira se batebire bagendete konyora asara na boigo abana babo tiba batwarira obwoba abana babo tiba guchikonyora chibesa chisemi chivirengo biria biganirio muri keito Gilbert Kobi no roboti oro nime ase eskuru ya Ekirbo Comprehensive Primary School ime yensemo yo Mobera Kenyenya sub county abaibuli nabo igo abamenyi benseme yiga amo nabarokigwa nigo babukira korukyo kumya ase eskuru ya nyariko bage kubwata umuriro yigo turanyara kubago kumanikana ekirenga kyaye gose aso chakera nigo orete tamaswali amange abaibuli banyako bakwebulia nekinsemo tenenera inganki kyale tumuriro ngabuno yiga kobori eskuru ya Ekirbo CCF chuma mosi ko ikira lituko ngita na ko yere ituko ni ose chuma ni ose chuma tano echiko yara me ikira chuma mosi kente eskuru erega CCTV awende wano korosie control room aso muntu yo maro control kana wano tuacha toligere ngana ki what happened imagine up to now muntu tayo ma ko toira sangangi kegentre nyonye na ali mu bali baka so mi ma onde yo toira sa to tebi ngangi kegentre ta bana winu kanga ba nyona bana wa feto wa kids ndurama yo grabona bono liswali anengo boneli eskuru ya ira maragaratu dormitory yaba muleka ya dormitory yaba isekende ya the last 2 weeks ende ya yire rero abana baitu bari gutuka ngambo tuko ya itwara jo konya no mwana no yomo uko musanana nigo kwarorekanira aroro igati yaba menyi bense meyiga abagwatani bekisemia sense meyiga no boteneneri bw'eskuru yeyiga asenjera eskuru yegenya koba kuirwa eskuru ya konya karibu ni biashara biaye usamba ogenda imuka ogenda redisi ochaka kwagacho nyambo kitata idikoro muntu nde bwensi seita kuno muntu okoro kwenyombe ya community umasaito beneficiary oli Ministry of Education eskuru ya bere ne personal property nona abafanyikazi bo kangeri batari kunyara gukwana abafanyikazi bo kabafinyire bari kunyara kweyana even teachers they don't have where to run for kindly narakubuli ya Ministry of Education mutakwanja makonye skuru ye kwani muntu teyosomete kutatiko nyamboki muntu mwaote yosometa ande na rukuru bonchali na rukuru bogere akonye skuru ye nyamboki no akole biashara biaya ibintu bituma ngino koni ngina biara nero koni kirege to nere abali mumbali kukwana no yani ochile paka nonesa account nigata getoko ya control kama kuna kitu inaendelea katika huyu mwalimu. So sisi kama wazazi na viongozi tumekataa. Afadhali aondoke aende shule, aende kwingine ili tupate amani. Kwa sababu tukiangalia vizuri ukweli wa Mungu tukene na skuru yega yatwariro ko bwo chafu ngana ne ikicho asabana bakunyara ko bakogenda kende getakoliri bose bonjuri bonde bose bitakoliri abana gutunyara ko bakonyora okosari bwo okonyora uburoire welisabeso ngabona gusaba kwa barimu bakwatani bekisemi nabo igo emisiri ekisemi ejane ko bagego swesokya nabo ikugutera sobora igwaye ekonye skuru yiga ekonye mu baruwa abana baroro konyora kisemi abego kigwetenera go kimutwe. Kwa hiyo mambo mengine sometimes can be a security issue. We cannot call you as parents tuambie when the security issue is concerned kuna mambo ambayo yanafanyika so that we do not have interference hapa katikati. Kwa hivyo tulikatembea kwa sensemo ya Ekirbo Omobera sub county ya Kenya Machoge bwa bwa county ya Kisii amarita nje Gilbert Kobi.